Everywhere is capable. And today we are seeing that yes. Ghana. In fact, Jesus. Hard drink. As I true dear. Or Dayakuma suye pa. I'm fumblous. I'm fumblous. A hard drink. Very, very fumblous. Me shall you know about my bulldog. Shatawale ni ex-manager. Or the ababontin say, Yentia Ghana. And I say, oh, who pass or so near Sassy, or who often and Nico say, when them ye pebon some gem pad, and one your my Ghana. Okay, bulldog one agony. Now, Susan didn't know bulldog or near Wehuntia. Oh, sir. Now, my attribute me about Bonassu and also Kofa. I didn't cry my saying, also, no, dear, oh, who heaven, Ayo Sra him, and oh, who bone some gem now so a banas as is a pad, yeah. Bone some gem any Ghana yet him win. Into my besides, I didn't know Ocasa no so. Ninty Ocasana say, a dare ye my muyen cro, yen ye bako. As I says, so be bobina or Kosuka Crabby or Sue say. Or see nipa na oye den oboa no no te basa etwa say o kire ni so eche nipa say oni oye ma mi de mani so no onye ni wa be ma ne ho so na fo su say ono ani ono enumu na akwabwa so be ka say ndo no kre no kre sana bulldog ka de and so de me kra ma hu bi da wa hu bi da yeah o sa ma hu bi da rante mi nu bia na me kire wa mi sin kakra na Bago can say we masters. This is the only skills, the only style. We no dey. I no cry. Ultimate career. Or no dreams say no or when him. Banyame do me ma come anim. No see ho. Nyama sam kra. Enti ebe ko so aye nyai sa. Obi bua na odum pepe so obi a ni die ni odo a wo se wo da na di kire no no. Etwa se wo ye. Na nipa nso nsa anya hwe obo a wo kra no wo ye den wo kai. E ade a wo remfi. Ni nyina na ya de a bulldog e kan wase mi pa se Ghana ye be ko yanim dia etwa se eni dia ese fata won e boa yen ne abedum pepe so ayedu ye de ma wo nyina na etumi e boa na di woni Benedict Gafa actress ya kokokoko hu fefe ni otwasi ni oba kokko kama yi yanya ne ntie se eye weekend ye twa mi na wotwe awie ye twa mu e ya de a wa ware. Wow. Na eye manije oba bia be ware. Okay. Nti e ma motumi nka. Emfa oni ne be ma bi ni ko mu. Broken heart na ache wo. E ma okasa na wa. Akwese fi Akropong-Akuapem nduru. Tin. Di, me nya broken heart o. Mate. Me hu odin ya. Mate. Enti no. Yeah. Enti Benedict Gafa nyame na dom ene wanya ne hu kani a chese no so nanam eye ne boy ya no ne wo hodada babontin ebe kasa bebre ya ho ya mema de agya wa na ahyemo enti no de eno no enti di ara hu se me wom ni se yenua ba ho fe patri ana ne calibus etwase ni ne maame da ya wan sorry enam so na mami o da de be papa obetimi asori o. Enti di eno musu na magana na yesi ni twafo nyina edi abobo ka yenua ba yi hu se ne maame de okode na nso so onkan hu so da so ara e wa busua sansa wo nkwam a wo ade e fa hu se ne maame eko da so ara wa busua enti di de wo ho mo waya de na so anfa de no efe papa anfa de efe na da oba ware de Kroma batin kese. Ela mase. Yami shamu. Munte we na ayi me. Hello, mama. Bibi e come here. Debio, me hon shada for me. We procode e tupe poinse pa ko jak for ne ye. Wo benye bu drugstore bi em. Me patrol procode. Oh, ebini. Debio, when ye procode. We see a come up, sorry, come. Debi me pe procode PROCOLD. I free Kojak KOJACH. Kojak for the ebini. Enuni, me das. So woko drugstore bia, so woko pe procode atwa. She ana wanye brand for biantum. Sankra tui FD fuajia tum say come pa. Kojak Oral Care at the Kojak Charcoal Toothpaste and then a charcoal toothbrush at Beja Manso. A bow say who buy a free and more a mine can a bowenum. A mouse
se yedin na pai fita ene Kojak fluoride toothpaste a yedin brush aka ho ama o free ema wenum yenhwiam na ma o se echinam enso ayedin yesanso wo Kojak F sensitive toothpaste ene ne mouth bath a ebo wo se ho ban se wodi aduane a enyu ana se aduane a ehye a ema wo se ye wo ya ne aye frɛ no electric shock na se wo se ye wo ya pa na se fi moja nso a enye na wo dia ne Kojak P toothpaste ene ne mouth bath eya kai se wo be use Kojak sensitive toothpaste ene Kojak sensitive toothbrush no abom se wo pe bi ato a ko supermarket ana drugstore bi a ben wo nkratoi FDA agiatu. Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipaduam ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adon de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye wo nipaduam no eburo madwen ene menti ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enuanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wo twanse ti yanom wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba ton mo manufo ene kwada woni fiedum yenu de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Mani nchiminua menu aduane wo fie ane de nti se ne amepɛ no minnim kwan amefa so amefiefo ani begye meduane no Menua penyi nyina nim sɛdeɛ na papa pɛwaduane no asene maame de mpo na afei aba ne se na enso me amani ɛsɛ sɛ meyɛ ho biribi ansa na me ho atwam fa weiye waduane free na ɛkɔ na famasi da brɛ mi akyiri kwai na desi from suku hello ade na mo bedru ha se mo ba na aduane na asa ma obiara mbɔ me subu Ofie natural spices adom me hie bi sisia de bia no amaduane wo me fie hada na me de bi nso akogu me so to mu ato Ofie natural spices powder edelnu bededi Atufo mfre 0552 617 139 0546 761 939 0242 299 0691 Okoman Radio 97.1 Akropong-Akuapem, Okoman Radio 97.1.
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio. Akropong-Akuapem. Okoman Radio 97.1. Amanfo wani mo wani ebeye. Wodwe wo so wani ebenka. Abusia kwa jina ya hwehwewo. Woka sempa kura ye bunu kwada sem. Bisi wo ya wo wiase mo ntisikai. Mo me baby ono ya Adamo. Sika femoja. Sika femoja. Onya Adamo. Sika femoja. Onya Adamo. Sika femoja. Okoman Radio. Akropong-Akuapem. Okoman Radio 97.1.
Radio 97.1. Amadome Barima. If I watch me so, I see come of way. So who was sick? Can you sit here? Adoma. Oh, yeah, I was watching you. Okoman Radio 97.1. Amanfo when you more one never yet. Would you want to one year back? I was here quite deny and true show. Some papura, you put father some. And Timmy, so yeah, see more. Sika, woman, baby, oh no, yeah, Adamo. Sika from Moja, yeah, Adamo. Sika from Moja, yeah, Adamo. Sika from Moja, oh yeah, Adamo. Sika from Moja. Your official party station for 2023 and beyond. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Official party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Oh, can't you see construction? Letter by letter. What you never know. And one of my enough for work, I should jump for an hour. Why? That's a conya wapubia. Papa for Cosro. Abonibia, Nana Yamia no Pranua. 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 Nana Yamia no Pranua. Abonibia, Nana Yamia no Pranua. Abonibia, Nana Yamia no Pranua. Abonibia, Nana Yamia no Pranua. That's a Dimitri Benjamin. While I was getting it, I won't win the full. Never did you make a cup for one son. What be a new? What's in my yard, Bonnie? Nasa Dimitri Benjamin, Yano, Onyaminayo, on a dear Tassida. Onyaminayo, on a dear Tassida. Onyaminayo, on a dear Tassida. Onyaminayo, on a dear Tassida.
Sanete ndi aswa sanemu ndi aswa ho ena nyame ya no na nonumbo pa ho sema makomakunum a yenyina enfa odom na yanka bibi enkyere otwadi ampon yanka bibi nkyere Ghana mai yenua atwu se obebom payo se bekan krashe semo arachichi semo ewo ho what you say we national issue enye ba Akuffo asem me hu se mpanyimfo etwiti esrem paibo esre putupru asem papa bi efri Nyankopon ho ye maami bi e friend Hana osi o akoma nyina amra fam atwu bibiare nye no enti no number pa won akoma kunum a won si beti wonu asem so bebo mpae so be shen crying and pacho emetoto bo engu park ne mesre wada we national issue uyi mpae manua ye bepe urade Yesu bono mane hu ntochima ukrade Lazarus wuye o mane sanso de bankwan bio chima bia mane ho hallelujah na kabibi enkrashe bi ahode bi samra Ghana bio wane dia otiasida nyame nae yakwaba sa na kwapumtwi naba ye wonti sabri yakwaba na no numbo pa ho sima makoma akwanum a enne asama eya ato yanyi yebesere mpaibo yebesere adwechichisem yebesere nkranhyesem ifi maahye ema yenwura atwu enkanga branch osi akanga Ghana Black Stars awose aterenje masi wotekia okan bi agokansi mu mrante ne jere se obia ba akoso kan ho a ono nso si akan na sa obia ne mpode yenwura McFadden a oyeyen design yen drawing sima yen yi enche bia na oni abranti to kese se ya aboya me na mi din ngentre ha minya sika mama ubi eno ne ye no ndaso wo ho nti ye pani ndaso sam ne nkranhye sam fi wo wonchen blasta prayers nyina ye pan nkranhye sam ne ndaso sam ifi wonchen de ama won yenwura negative michia papa na yanko Offla Construction and Real Estate ni yanko digwa Missy Offla Construction and Real Estate Miss Mambanyin bomodingara nafa national category na she papa insa oh obewie ne ntem quick abo ya was school no be say quick or say quick abo teacher for say bi one bi anu ya o I say amu Emmanuel I say quick I say quick abo I say one narabo teacher for when the attempt when the attempt I say quick I say quick abo one narabo hey and the aside down this offlancer obewie ne quick abo ade nyina timi akonkan the samara musi dan onyame atom nsam na muri sidan ya bankia ya aside dan na school dan we ya cement we ya iron rods we ya abo
anuachi trucks ahorowa wodi sidan yi payloader service and real estate developing nipo na wosi wonye mawa wosi wonsi dan no so ankasa mawa sike uma won sike ya obesi dan kama de ama adansi woni ma nyina de ofla construction yankopon ahye da friend de ahye ne nsa oyo odifo wa adansi woni ma mu obutu Akropong-Akuapem obosumase Akuapem na Fekoforidia headquarters na ogugu na frame atofu ya obeje uso wati asena di nyatimi akonkan 0552 95 7198 0552 95 7198 na fe 0279 012 954 Ofula Construction and Real Estate. Also your property are priority. Enti no numbo epa wonsima numu a ibeje nkranhye sem ne aracheche sem ne mpaibo afimu nchen dia ma yenwura atwo. Matizika chine bankoma yakura asikambe kuyakro. Drinkable water will kill yakura in the roadway. Sikombe kun yakura. Matisika chine. Something property is going after the money away. Pamama nekono. One phone come yakura. Mino chua bernuye. Ya tensianum. Onunyanfo Kwame wadi openyin. Chapa papa. DCOP Martin AC. Major retired Ablokweku. Brigadier General Asante Epredi Twumhene. Makura anyemre mbrembra wontereng. Ten. Bena sana. Kojak Oracle and Procode. Kojak Oracle and Procode. Abusuafo misi se wo pekisi na mpesi twa emi asomo bre arintimi nkan o ka so make su mama 200 le beje mpringara o de agbom se wara wonso eya menkwa yi wa ase Modinga nama onsanka eye Kojak charcoal toothpaste and I need toothbrush. Barima nto obia nto. Oti ase Barima nto obia nto. Na munyina momfa ntufie ho. Amofra no yusubi na mpani so yusubi. Na anum ha aye kamafo na aye rodistic. Ahomkamuli. Rodistic ahomkamuli. Kojak charcoal toothpaste. In case water Pepsodent. Cause I want to Kojak toothpaste and I need toothbrush. Brush is free. Now the actual was it. I no pay we anymore. My friends will go school. Okoba no be dance here. Now the be actual one sama on camera. Listen from the engineer. One the parking enum. Only party o jenese. Was an horo na enum. Only party o chuchu nese. Was an horo na enum. Dada Ziggy. Original Ziggy, Chami B. Now, which was in we are now the sensitive mouth bath. No, they are the word my correcto perfecto to the sensible level. When we want papa, Ebanesa, electric shock be and can wear muda. What's the myself and film with the Biarada? I've a tin about drink, one until we are so. With Tibo, drink. What's the mitipa? Ni first near high no athlete be a benkum was a mitipa me. Mitipa wa no wanja a proco de account. No boom now woman, now bo sukusia. The may be in Guabiesa, Iris year noon. Umberto, him my son Sabi. Code the actual Ninjanara away bars were used to Christo Demo. I can't say, Kobabi, what to my drew, who's auto procode, Effie Kojafama. Enkrang okanshi drug lane ho na wo dodo nara Koja farmer o se apomode no eho fare ba na ebutu
ɛrenkyɛ bɛtwa ama no atom na wode nkranhyɛ na ɔmpaebɔ a wode ma ɛyɛ owura atwu na wode aba prekese powder no additive chili pepper powder na fe ɛyɛ ginger pepper powder sabi obiara so no soro no wɔyɛ no wɔ abiru akuapem sabi wo na abiru na atenkwan bia senta senti no o se ofie natural spices senti no enkwan senti no mmako senti no shito senti no abunabunu senti no na ofie natural spices aduan ba ye fe na so be dey say donzi a odwa no photo akwai ohun ye fe fe na fe the beauty of a gentleman fe na fe donzi ziki shu aboniti ziki dey for nye for zikori ziki what is FDA prekese powder chili pepper powder and for ginger no ofie natural spices na di aba ofie natural spices ewo biru akuapem downso GLM farms dudu watu no yam from panyini ewo 0546 76 1939 0546 76 1939 na 0543 188 642 0546 188 642 0552 517 139 ofra wonga wose opese wutubi ton opebi ato ya shito ma Amanfo go school ofie natural spices o dawo no uwo mu ajena Wadon sanka wena ajena Mr. Wara enne asema baby anawonte yennua atwu elikwa na rebe o se Christian atwu trap in a massive Turkey earthquake zigi na dia to kama na eno na anwumrei madawroma akwa national issue na hu se yenwura president wa tweet yenwura Mahama nso tweet a principal mpanyifo nyina atwiti ne ade wonso wompaebo wasema pesa woka ebehye owura atwu abusua nkuran oni ankasa nkuran enidaso nsema pesa woka no sports fraternity nsom pesa moka cheye nwura atwu yabuya homatofo na atum die number nini ana numbers nini 0205 818 748 0205 818-748 Nafe 0551 667755 0551 667755 0551 667755 0551 667755 Nafe 0270191971 0270 191-971 0205 818 748 0205 818 748 and after 0551 66 7755 0551 66 7755 somebody text message in here WhatsApp text message 0551 66 7755 and for 0270 191 971 me just say Okoman yen numbers a wonim nyinara enne so opeso bompire obetumi abompire diama atwu Christian atwu twasam betumi abompire diama no opeso kan kurahye sembi opeso kan ndaso sembi ede kire yenu abarima na obetumi aka obetumi afre na waka akwa national issue amhyehyia ba asembe na oreka da chromanti asman Ghana football enthusiasts no nyinara madaroma mama yentemonka na yenka sembi nkire yenu atwu yenka hye nkuran meje so waburekire otiyen nka so Amanfo muka nkuranhye sem kire no yo se ndaso o ensan ensai mi se urade nti no beto no asema apese woka se yen paibo arachichi sem ni nkuranhye sem no betumi afre 0551 66
667755 0551 667755 na fi 0205 818 748 0205 818 748 na fi 0270 191 971 mayenti wenum asem. Party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Enti Darko suno na Yakopim ewo Blessing and Greatness Ventures won asye Blessing and Greatness Ventures si enfantum panyin aka dom nyina anim se ope adansi ni adan enwusiesie niema dia na usan won ho a wankokura nkeye ose ba TNJ made in Ghana quality corner most plywood enketu ya ni akasi adantam tile styling cement tiling chemicals. And you actually carpenter for 1 2 so did juma in sooner the crowd open the train suko ufi and as open the see tank and open tank how do you be gun ufia but I want to paint a horo akasin ketua a cleric washable paint you will be one to security doors carpenter for the mason for mutu so amuje pa mudi kotra nyamode ye no. Yes, man. Bathroom accessories and a glass doors. Bathroom accessories and a glass doors. Ina will be a Blessing and Greatness Ventures or Mampong Abutechi. Someone Abutechi. 0244 50 73 10. 0244 50 73 10. And I feel 0206 670 009. Blessing and Greatness Ventures. At the panel tunnel. Unti you're trying unkran jesem umpaibo apese with the ta Ghana man ne wanga pe ball yenga nyina yenga chi bra yegusuya yerehwe se yenwura yenua yade nyina Christian atru atore ntamato no wo taki obi manso yi unkran jesem apese woka mpa apese obo ma no yebu amatofo natum mayente wonka 0551 0551 667755 0551 667755 05 818 748 0205 818 748 0270 191 971 Asembeng na ureka dia she Christian Atru Nkran ode shiga na fo nyina ayure empire ben apese oboma no fre na yenko yen anim. Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Station
Media Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey! 97.1 FM is rocking. We are blazing. The official party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. Akropong-Akuapem, Okoman Radio 97.1. Station Media Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey! Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Akropong-Akuapem, Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Station Media Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey! Akropong-Akuapem, Okoman Radio 97.1. Okoman, Yempiani, Yekramuche. Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Let your mama see.
Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. As you go share your train, Grandchester, yes, man. Young Kwahumana Suna, young Frefu Kang, in Casa, Weber, Atom, Weber, Auntie, yo. Hello, Audition Benny. Shoemaker, Temocasa, Royal Junction. For Shoemaker, Atom, tea, Akuman, you. Wadaroma, near to a man gun and knee. Nti se mpa bo se nkranhye se mo wadaroma yenko ya se mo ya den be mpa bo Ewade Yankopon the dawa se awo be bia odia be dui asidanya ye nkanfo asem se papa mo bone mo yonfa na asie ma dawa se ewo Yesu bi mo ta kwa sa don shiri ye Christian achu be bia o shebiara ewo Yesu bi e hye wonsa Ewade be Yankopon wa wunyan ewufu fi ewu mu no Ewade be bia Christian atushe biara Ewade ma wa ho ori utumi nye kese wono so ewo Yesu bi mo wa asem kan Romans 8:11 say na se nyane Yesu fi ewufu mu no na nyane Kristo fi ewufu honhom ne tie mu a ebema ye nipadua a ewu no ebema no nkwa na no Shadrach, Meshach, Abednego no wodo ko gu ejafun na mera wura ejafun no wo hu se aye se air condition Ewade be biara o show asase mu biara Ewade mo hu so da be so ko siete be papa ma no ewo Yesu di mu na wo yi a wo wansa ka no a mera owo nkwa kai ne waya mo man Ghana Ewade te gene nkwa ewo Yesu di mu na ebompa amen Osafo yede asepa nyame nhira o ukapeni besi yede asepi umpa bono so nyame atie nyame nhira o why That's and so betime de wodi aba say nkranhye say empire bo osofo ya team na di fi Royal Junction wodi aba no be di wona bue ni store wo bue nwum ni mu kuha no bi ati atom team so fabra 0551667755 0551667755 so betime de so say empire bo say nkranhye sem and that's when sembi yewura atru mpanyefo nyina atwiti say bia mompai mfa emma yewura no hello when to me nyina so say krom ama adwuma ne 0551667755 hello what is krom be ni me pa che frame frimpon me kasa free Villadora ho Villadora yo makro akoma ni o what is of your pay me person me who e dey na to no like me shit okay no asasina wo so ma me no ka say nipa be say apem ni achi won yi bi ebi so akasa asina se nra yeah Christian Atru baby obobo no hata ya sport e wo Turkey enti wadaroma der ka kan say akobon e mo no ho ban baby a wo bia Senya obo Daniel ho ban efri gasabo mu no mo le ho ba ni free bibia wo she Jesus Christ yo makra da wasipa ni da was ya menshira pa Villadora mpotem wo hu me ba cha me wo hope Villadora hope ya menshira pi edase enti we amonte no Black Star player Christian Atru obo ne ball Turkey hata ya sport nra kro ball share go a team no didi nkonim anapa ya machine sasa wo so asi kro nim ho ma baby owo no adwuru ni baba esa pem nwa yibi na me no kasa de yewura atwu wo hu no ye ne nkrofo abia bi esabi egusu ya hwe no na yesre nkranhye sem ne mpaebo
ɛwɔ momo nkyɛn na nyame atie yɛn Ghana for the yɛbɔ mpa to nyame tie yɛn na nka nyame nyɛ adom yo na obeyi nipa na ɛte asɛm na yɛwura atwe so atena ase bi ɛno na yɛde ahoma no atoɔ sɛ mo mpaebɔ ɛne mo nkuranhyɛ mo mfa mmra obi aba ahoma no so. Hello. Ade se kunkuru be ni. Mpato ye be ni ye. Oh, me na be ni ye. Yo, Okoman ni o. Akuffo ni. Yo, Ghana yen player ba ko yen ni hu agori na. Atore nkyem nti wada woroma. Say yen pai bo say yen kuranhyɛ sem yen kwɛ. Yo, oni awurade Lazarus di dem na nan. Na onyange no. O wono se awurade nan kasa nkɔye na nwanwa adwuma. Omane sa be biara hye no awurade mane mogya ne ntwa ne ho hia. Oma yɛntene nka yɛnwongu no ayɛntene nka yɛntene nka yɛremfa na se be ni na se da ko na ɛtrɛ ne bibiri awurade hu ne mɔbɔ asɛm ni yeah banu ye da wasipa nyame nhyira o amen nyame nhyira pa mo so da mase de bia muti Okoman de okononga son akiri po ba ko nyame nhyira papa so betumi de unkuranhyɛ no mpaebo aba 0551 6677 55 0551667755 na 0205818748 0205 818748 na 0270191971. Don't see the I don't want to could more. Nti umpire Oresrama Christian Achu. Member 0551667755. Na send you and can be on say yeah Ghana player our friend Christian Achu Trasam. Obono ball the Turkish league nimu. Hathaya Sport na nira wo si akan onokura no share winning goal kama anapekoda sore ya biaya otewo asaso woso asi ma adwuru agufam nipa beza apem watumi ayibi na me no kasa yenwura yenua Barima kisana twudi wo hu no ana yesre mo ho nkuranhyɛ mpaebɔ sɛ momra na enne akoye national issue nti ayemfu akasa ohwe niezigi diato hoya eretwam kroila ya ose yewura John Dramani Mahama se mommompai mfama Christian Achu Trasam ete woso mpaibo osofo de ne de aba yem papa wo Veladora so de aba benu yeso de aba woso de ene den 0551667755. Spirit of our fathers, speak on our behalf. Ghana de yenim sabi angunani yenim efrafrani yeinare nipa biako. We are Presbyterian for one crest in the cross, and that they may all be one. And the asama to a tree, to Ghana, Yinana, what about Ghana national anthem? Was God bless our homeland, Ghana. Akasimano Abipe na Yarbuabu Akuffo news over ye angel to be to me the wadrin chenaba one pie born Mr. Mara one pie bo and I won't crash it when would you come by the massy P.
Yanyina na yana mase akasima no abiesa na no num ne fa atumi abo. Num fa pepepe Eriko Angel. Osha ene ase zigi. Adonzi ase no signal yi. Ase adeni nyina se good. Yedamase sponsors yedamase listeners monso yedamase. Nyamisha munyina DJ Zigibi ono MCR by trying for nini ade kama produce madiki akon kan Donzi hunyom nyina yewura KB monitoring from afar solo yedawase Bella McFadden Kwame Eddie Amo Feyura Kofi Anson Bafu KB na church ne ma nyinara se monko mkodi jumanche man munyam na me di wo chiame Mosonfo. Oh. Hello. Hello. Aka me ponja o. Oh, unko nyame wae na me ame yare ntia. Oh, hinani. Auntie Dino. Oh, Auntie Dana, unye. Nyame adumo. What's the oil shegu also? Debio. Na ya ngasa na abo me. Yare na abo. Oh, who better, why? Amen. Yo, my uncle Anka, una mdu chato, na uncle. Matse. Mpacho my mom pie. Yeah, bompai. Bible asem katre yense. Bresanti ye mi se rade hwe. Na bre ye dimu no so ye frɛ no. Enti sa bre ye sufe rade a oye nwade a oye nsenkyerene nyinara se. Onye nsenkyerene wo ye nua Barima na brabo mu. Ewrade bedi biara ohye no. Oma na home na ye hu no. Onsa meka ye hu na ye ni nyina ensum ewrade no. Onu nyame a wi mu nya ne sakrana no. On sakra yu ma branch no. Bebi a wode na akwhye dan asase na kata no so akobiara no. Ewrade nyini mpie wo Yesu Kristo dim. Onye mayen na yebeda na se onyame eja oba no nkonkron di munti. Amen. Wonso wadi ama onu Ewrade ma ho to wate. Amen. Aha na edimurisi yeda wase pa. Abshanfo munka na with God all things are possible. With God all things are possible. Meeting the Kwame Darko yakra nyame yadoma ebese de ehia 6:46 wole awie news na edin carbon na to so abi ndi abramo. Bye bye. Mr. JP. Tibia wutimu bia wo kwade ama wabbe mumbu nsuo beto ne nsuo ne tia ewia bebo ntibensu tewia se kura bepo gebusuafo beyiwa ma twedi amponsi nani wone mmaso ma wakomentu osu a wusu arawu a wudie na wufre mu nyina eboro wo so ano hye pante ya wuni akoma ye nyankopon we hummo brokese ya de manema wo Kristo ne hunton ne dia wada na wato me bono matamfo ni memra menye ni daso waso me sa de mitwapo kokko we nyame kwanso se nyame wada so tia se dia we ni da hwanso tete botan wa ye bi pen wada so gina ne naso emfa we ni ntu wiase wo nyankopon ne tia se odidi ni behwe ase mpedi asan we ni mbegwase nipa besrew na wonya hwekra na ye twewase ni nyina mu wubu nkotodwa akasa nyame medase Senior Cassia to be dead in Tino, and so Bebre Bato so Kai Baby Awufino, Yachida would do be fear, and so we're down with Chino, the Bompire when Sabaka would dear with Yesu Dimo, over the Bepom Bed. So I know the Bebanama Wabamumbu, Tina Pintinama Wakumen, there were any Hutunani, so I didn't end the Guano, any so I know the Bebanama Wabamumbu, Tina Pintinama Wakumen. You've been looking for someone to take your sorrows all away, one to hold you tight and say everything's gonna be okay. Kaisambra will pray you now, Wamani huna wuneria, and yet the night's over try. Hold on to your faith, there will be a brighter day. Brighter day, on Rami Puma, on Sensi for Black Hole. There will be a brighter day, brighter day,
Okana se mu se woye na de wo no mremu eda na ngosra na beba na to aso mienu ogina ba kome mpu ni bom fe ni je fe bie no sika wo penti na wusu obi ano pe yesie no bia se japade mo da sani nti nyankopon ase sika ye penti ya na Christopher kwa nyanto boase wo se nyankopon ye senchene na mente wase bonia ye fo senchene ne se wo da so te ase asofo de wiase afefede ne ha so remma wanto kana wensi dan na se wo biante wonka chese wiase mu a wo ba ye de na wo ba na kwa nya wo tisike mu so wo hia ye fu a wo ba nya ye de ye nyankopon ka wanka enya wo ya wo de fa ne se ifie bebra wo de ahwe wo ba wo hwe no school we man de duane san so pon no hoka na wenya be ka tre wo se da wa ha me papa sana ye man nyankopon di yawo enhira na wakoma na nya wo sika o Christopher say ye ni be so ne aye wa ebe ye nya me fe wo no ankasa be hia o obrede be There will be a brighter day, brighter day, brighter day. Onyamikuma, onsesi for brako. There will be a brighter day, brighter day, brighter day. Onyamikuma, onsesi for brako. Minim say bright ye ni pane de ye ni pane de yes ya tutusie ni amane ne o ha webu ye kon de sa netie na kai say bright yoko nkekede ni so wo nkwa wo adio na brenyina keep up alive so he no de beba na ma wa ba mumbu ina bindi na ma wa komenti ye wadi ni hutu na ni nyame so adinyi na bigu ano ye ni ye so he no de beba na ma wa ba mumbu ina bindi na ma wa komenti Okoman Radio 97.1 the official party station for 2023 and beyond. Okoman Radio 97.1. Thank you for making us number one. Thank you for making us special. We are together forever. And yet the nights will be try. Hold on to your faith. Okoman Radio 97.1. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Tibia wutimu bia wo kwade ama wa bemumbu isuo beto ne suo ne tia ewia bebo ntibensu tibia se kura bepo gebusuafo beyiwa ma twedi amponsi ne ni wone maso ma wa komentu osu a wusu arawu a wudie na wufe nyina eboro wo so ano hye panti ya wuni akoma ye nyankopon we hu mabro kese de man. Station Radio Man Kenya, Okoman Radio 97.1. Hey, we are no more atwahia Ghana fa na nyina so Angel TV ni afei Angel Facebook live nso ye wo ho na netwa so netie se abusua bi wo ho a wo mo adwuma wo mo ye nti bo nso ye se friend family business kasoa CP abusua bi wo ho mo family business eye krono eja ni kunu akwabo krono na nyame nko anke yesi wo mo abosa 7 aku won ade okokọ wi aye ene se de se na amanfo de wo mani abo wo ato ho no na nya asam keto akra ubehu papa yaba Koswa na fution swako ede ama Ministry of Sanitation and Water Resources no se won mo enhwe na abefo kwantempon edwumadie ankasa no omuma emumpi ewo mu dwumadie mu efutum yenu na ebei Muntaka Mubarak Muhammad chese woni mo mpenda da jedie makasa enti de si nyina da wo mo do ato wo mu achi saa so na omantifido apue mansin no wonom swafo chese boko etu enkwada de twere na sondwe emra ene na nanom ne omanfo ye wona na pa ene wo mo ye kire kase pa wo galamse ho adekronti a wo ne omanfo na age okon no na wo so mbeko am wo ho no ye de emufoni ene nsam apia kire nyina ebrew na sanso ena na wachi mu ya yasimo ena chese schools ye no eye St Augustine's College ena fe Adisadel College wanom ede ebu ani ankasa ewo Cape Coast University Practice Senior High School na enya asem ketoa babi ansam no aduru no kwasem ne se munye de na ye de ka bo mamane se ekobibi ni a eye mensin good Wom panifo ema asrafo kobo ban asrafo ene zongo fo wo ho na afi omantifo ni bi ade esie ensem nyina akosi ene obete ene yebesi akosampa bieu
Posini no ano wa bia pataseba VC12 ya wokɔkɔ sanka pataseba mpodi enke wo station radio man Kenya Okoman Radio 97.1 unum bipa unim ho unim wansam enu sanda ho obi adi wo ho ya drodro ba asense se den kwada esua 1 2 3 kan no utua ne ya pepa bi utua ne ya twa bim nanso we de ono no ufiri a ogu handcuff agu obi ba handcuff amanne wose oyesu shine boy onam kra obi amfre no mofo so okromfo amofo free so ewudi ni nti wagu na dwuma ehun nsam abobo aba yedi ni nyina eba manfo nso ya wo mo ete eya chimota ene ne mpata mu ewo Greater Accra mantami emu no wo mo so de ababa to dwakire mo se wo mo enti ye kra na amahodwa ensemu atoria nchama esi e Turkey Syria ena ye Israel baby kakra bi no enkra ne kese nipa bro empimiru sabede wo mo asedi na wo chimpo ebedwiri akwa